to speaker kalome kumin sanghi somni pali MBSC noya board exam kai noya subject pakhata suggestion le exam zona inang tamlutuk awanga he house om taka official statement siam angai ta hi school education department le Mizoram Board of School Education MBSC chuan poi kan ti tak zet ani MBSC hian board exam te hi angai poi mo in kum tam tak ton thria ta tangin film khur takin exam he board sai thina printing press atanga zona siam sa pu dru om lo na turin state board dang te poin anti ve theu angin Mizoram pona achut na hi tho thin ania Mizoram chunga exam center sanga him taka athen theinan district headquarters tina MBSC officer tingein an semdara district headquarters thewatangin center superintendent ten an mani ngein an lama an khua theu police outpost ta emo police duty omna munna emo him takin exam chung zong von thin ani center superintendent te hi zia ka inkai soina dan pe kan ni ba ka uluk taka silfia thin an ni bok exam chana le khapek answer sheet zong hi number lem code pek vek ani nuwa exam chana endik tu examiner nena tu chana nge ti hriat theilo turin pek chua ania exam chana endik tu examinerin an enzoa exam chana ennon tu scrutinizer kuta alut le a chumin nuwa po ennon le ani thin result pe fel nuwa po film khur thula a no pang ti thazual engamo zan te chana chu Zirtirtu thanbik te ennon ti le thin ani board exam atana zona siam question paper setting le endika lotlet film moderate konga MBSE hi a film khur ema principal emo headmaster head of institution tenen atangin Zirtirtu thokray to rin tlak le ming thate lakhomin mo phurna la theitur Zirtirtu ming achop chuaka anjing atang hian zona siam tu tur le endika lotle film tu te chu athlang chuak le thin ruat an ina lekha appointment letter po an na chu thuru von ngai thil ani thu le danan bochiata shem ani thei dan thlengin tarlan thin ania kai soina dan zia ka pek factory ani ba ka moderator te hian ming ziak signature pethlapin dan zom tura intiam kamna anei le thin ani zona thifima endik tu moderator te hian MBSC officer ngei an na hian thok thina pindan sanbik siam sakan ni zia kain kai soina pe kan ni ba ka mimala hriat fia thilfia an ni boka chumin nuwa chau chuan an na hi an thok tan thin an tho chung zongin MBSC officer in an vil chota an hathona lekha te hi ni tin na an tho tan donin controller of examinations ne na tanga pek chho thin ni in tlaya lak khom le zia thin ani an hathona kai noi thil engma lak chho nemo hon phal lak chho emo hon phal ani lova an zia chin na rough sheet zong po bolho boma pai phal ani lova an hathona lekha zinga thil telvek thin ani in result chu atanga thathum nuwa tiral ani chau thin heti kopa MBSC a film khur chung po a zona thlifim tu te zinga me in exam atana man tura zona an thelu chu azirlai ten hena suggestion atana alo mang tamai hi poi kan ti tak zeta sarkar na thok inkai soina dan kaltlat ani baka na taka sim theina ani March niria changhi somni pali tlaya HSLC exama social science subject ta board exama zona lo chuak thei omte rin lok na suggestion ang chau ni si board exam zona nen na inang de vek chu government Mizo high school Zirtirtu pakhatin azirlai te hena apek thu social media adar ti hriat ani vele MBSC ho tu ten ma an langala
he thil hi government mizo high school zirlai pakhat ne na tangin a chuak ti hriat ani nuwa MBSE chuan Mr. President government mizo high school headmaster le Zirtirtu in nam noi niarin chu ko ngalin thu zo fia ani a zirlai no pangte po thu zo fia le ni in government mizo high school Zirtirtu hian suggestion chu alo penge ani ti fin fia ani ta a he Zirtirtu hian no pang zirna chaklo big deuh then khat a shana zirtirna special class nei puin suggestion dar chuak ta hi pe in zirlai te hian an lo ziak thloma zirlai ten an lekhabu draft book suggestion an lo zia thak po evidence satan kol that ani social science subject suggestion dar chia malang hi uluk taka chui ani nuwa nasa taka dar ani lo hlau ti hriat ani a chuan school no pang point an nei vek lo ti kan hria a zirlai then khat special class kal tura ti hi an kal vek lova a kal te po hian an lo ziak thavek lem lo ti te po hriat ani ta zel ani he thil thleng ngai to hian minister hovin ni kwa thathum sang ni som ni pali in rin ni le ni som thathum sang ni som ni pali pathiani khan emergency meeting nei to in sarkar chuan angai poimo zia chuan angai poimo in zia lo ati tak zeta voina examination committee an thung hom hal dona hemi paper b ka malak chunzom dan tu an ngai tuang MBSE noya class 10 exam hi chu routine pa nga yangin alakal chunzom don ani hetiang thil dik lo laka hian sarkar thik thu a chethin le a tun hai mai kumsang ni som hi pakhat po khan he aya boida te zo ka po amo phurtu Zirtirtu chu suspend aloni toin achunga action la kani dikhlel taka social science subject da suggestion pe tu Zirtirtu hian sarkar na thok anianga sarkar dan azom lo awangin achunga action la hal ania ni som thathum sang ni som ni pali khan CCS classification control and appeal rules sas ko somruk panga mangin anna atanga cholai lok tir suspend hal ania hemini vekhian MBSE lampoin police station a FIR an thelun hal ani school education department lamin disciplinary proceedings po alasun zumang he thil thleng hi apoi kan ti tak zeta suggestion pe tu ngei po hian hetenga borok omle mi te ngai ven ani don ti khria sela chuan ati kan ring haulo zirlai no pang suggestion lo dong tu te hi kan dem lova chui zuya zui zel po kan tum lo Zirtirtu sang chuang omkara zirlai te hna zo na lo soi chuak tu mi pakhat hian Zirtirtu dangte nina ata lang lo ti hi mi puiten min lo hriat sak turin kangen tak mewa hetianga Zirtirtu te za omna ti bel hem tu laka hian danang taka malak kan tuma hundanga po khau takin ma kan la zelang a Zirtirtu puiril runa tak takanom ti kan hria a kan khongai tak zet ani kan Zirtirtu te hi kan laring zo to ka kumdanga board exam a po kan ring chunzom zel don ti he hau zom takhi ka hriat tir ani